Da nakitak nga bato nga naidumduma. Kita nyo na da iti anak na. Amot nga na ipagkat neto yo. Ha? Ape di may ebus di bato. Kaya pan nakabalinti apo dayta. Dito na kakaiba nga bato na nya nang alamat idi nga bataw. Nya nang alamat idi nga bataw. Ay may katulad to data an. Nakakutkuta matoy. Amot nga ordinaryo ni talaga nga Dumakdakil at amod data. kaya dak amo ana kaparaswaan mo dato yun na nature mo dato yun na kon na dati mo talaga nga na kaslamo la Simula anak na anay sa ripo mo. hanggang basta-basta lagi nga bato no nya nang alamat ide nang alamat ide nga bataw anya ti Kalsada. kalsada aya